tvoja okolina može direktno utjecati na to koliko ćeš djece imati. Možda ne baš tako kao što ti misliš. Naravno, to je samo tvoja odluka i niko nema pravo da te ubjeđuje u nešto drugo. Ali ako si nakon prvog porođaja došla u grubo, nervozno ili odsutno okruženje, pojačava se osjećaj straha i gubitka kontrole, pa tijelo to pamti kao prijetnju. Suprotno tome, prisustvo osobe koja pruža smirenost, jasnu komunikaciju i fizičku podršku može značajno ublažiti traumatski doživljaj. Nervni sistem tada ne registruje iskustvo samo kao stres, već kao nešto kroz šta je žena prošla uz oslonac i sigurnost. Upravo ta razlika utječe na to da li će žena razviti otpor prema narednoj trudnoći ili osjećaj da bi ponovo mogla proći kroz porođaj. Zato odluka o narednom djetetu rijetko zavisi samo od iskustva prethodnog porođaja, već od ukupnog iskustva podrške i unutrašnje stabilnosti koju je žena imala. Piši mi u komentaru kakvo je tvoje iskustvo.